Ia te tonu to e whaupopo I nāsou malamalama I le whinangalo le tua e te ilo atili ai lona moni ma lona ngalei. A ufisili atu le aso le nei o le ase ti meta uana e awa oina mai le nā masina. Ia tofu tātou maltali, amene. Ia, o le alala tātou whaasolosolo I le tasi nei o mataupu, o le mataupu I te moni, nga leanga whai tātou whaitawina, le tusia le Timoteo, whamai o aso muli muli, alu ese ai le tangata nisi mai le whaatuatua, ai fia atu ia o onga whaatemoni. Ia o se tasi leo o vaenga tāua tātou tau o ina tāol nei. A whai mua se te talo, le tua lo mātou te mā, vi ia oe lo mātou atua le nei aso, so soan mai angang pa ia, tala o mātou talinga, le ngata le tino al wha le anganga, mātou te wha longo I lau si ufofonga, anganga pa ia, sau noa mai, wha o ngā ina le tua lau au auna, tu nā tuai lau upu mō lau e ka le sia le nei aso vi ia oe le tua, suafo Yesu, amene, amene. Ole I lau I loa I le ngā luenga Yesu Keriso, ina o ia Yesu I le lalolangi, e tele mata upu na ia o ina I ona au soo, ma ia o ina foi I tangata o mai whaalongo ia te ia, pe o le tautalanga I le olanga te talo, o le anapongi, o le foai, ma le awole popole, ma lo wola I le ainga, ma me uma whapena. A iei fo I taimi e tātou te whaitawai, I le taimi e tuli ai e Yesu Keriso te moni, whamalolo ai mai, ma me whapena. Le lala tātou whaitawina ni nei, tusia mai le fionga le tua, e whai ma ta iala fo ia ma toi whamanatu, ia e tātou nisio nei ngā luenga Yesu Keriso. O le luka lai wha, se sua lau tusi I le luka e wha whai upoe, tolus fulmaltasi I le whaas fulmaltasi, se I ki tele ai lunga ka komolia le o ngā kukongu, a little bit dark, in the middle, if you can turn those lights up, ia ngā lau kau whio lolo, that's better. Ia, luka e wha, o le tala lea, whai upe tolu tasi I le wha tasi. O le story e whātatau I le dealing a Yesu ma te moni. Ia, whai upe tolu sumal tasi. Ia wai le la vai whai kau, ia, whalongolongo maia I le whaitawina, e lau susunga ma I lātou o la vai whai tau le awhionga le tua, whai upe tolu tasi ia. O na maliu I whiolea o ia I Kapanaumi, o le ai o Kalilaia, ua o ia ia te I lātou I le sapati, se ka ko whasol solo I whai upu nei. O le aso le sapati, sa tatu ta ua le sapati le masina le o tea, e lua mea Yesu nga whai le sapati nga whita I le si awali. Mua sau Yesu ua whai le tōnai mo le latu tōnai I le aso sapati. O na whita I la ia o le au whalisaio. Whai mai whawhewhea nga e alu e whai nā mea ai I le aso sa o le sapati. To e latu Yesu ua whamalo loe Yesu mai le sapati ai whita fo ile si vaenga. Ia leu tatu o I ua whaila o ngā Yesu. Mai leo Yesu o au o le alii o le sapati. O le sapati, o le tangata ua vii le tua I le anganga ma le whamaoni po la sa, po la sungafua, po la sulua, po la sululu e le na o le astona. O le sapati la leo whaila o ngā Yesu, whai upu e tolu lua. Ua matua ofo I la tou I lana mata upu. A wā o lana whetalainga ua iai le pule. E ese la meo a onga
ma le launga ina, ma le whainga o le ngaluenga le tua, pe te pese po le a le tofi e te ngalue ai, o ua te tau na ia te oe, le pule, ma le mana, the power and the authority, e whai e le ngaluenga le tua. Whai upe tolu sai le sunako ia, sai le sunako o le tangata ua iai le anganga o le te moni le anga, ua alanga mai foi o ia, ua leo tele, sila i. Ia, o le sunako, o i o le whainga leo o whiau o emine o ngaluenga, sauninga wha Israelu, wha Iutaia. O te tonu o le sunako e no nofo i luma le au whaipulou e tau o rapai, e no nofo i la tau masauni e whasolsolo, le au inga le fionga le tua so atu, o lesi tu e no nofo i te maloloa, a o lesi tu e no nofo i whine. Ai e ka le sia tātou Samoa, e iei ka le sia lo whapena, e le ngofa kasi te maloa ma le whine, e no nofo le te maloa le spito, nofo le whine, e mafua mai lea i le pāteni po le pēteni a le sunako. A le sunako lea, sa alu ai le tangata, a o Yesu, a lai ngofo ai le tangata i le te moni, sesi whaupunga, ma whai o na lotu, na lotu, a lo i le te moni a te oe. Amene, a ofisili atu le tai au le nei, o ai o iai se te moni ia te ia le nei tai au. Se si ilunga loa ao pe a whape o lai iai se te moni ia te oe. Ia e whainga kā lea fisili, e whainga kā lea ngai ke mawhau, pe lea isa e fisili la oe le tangata na iau talane, le fisili o iai se ke mongi a ke oe pele ai. Muripola, fisili ai o ia tua, fisili o ia muripola. Lea i whaisao, o iai se te moni a te oe tamaitai, whamole mole. Se e iai se singa i le fisili, e se singa i. Ia, o le ngā o le kalie, ia, o lea la, ngā lulesi e li i lea i le, e whaalongo le launga, ala i ele ke mong. O menei o te moni, e mawhai o ngā saure ke mongi, alu ia te oe, e au noa malou le iloa. O te moni la, e tolu vaenga, e sau waile ke mongi ma whailanga luenga. Whamai Yesu i le Ioane se fulu, whai upo se fulu. Ia, o lana tala Yesu le Ioane lea. Na o sau e avatu le ola ia te oe, ma ia e ola a ipea a tili. Amen. Ai na sau le ti Apollo, e fasi oe, e nga oi oe, ma whaumatia. A saula le ti Apollo. E saula ti Apollo, e tolu mea e o ole e ngofo le ti Apollo pe a sau te tonu o le tangata. Vaenga mua o le tangata whaolaina, ma le tangata le whaolaina. O le tangata le whaolaina, o le tangata le saula ki Apollo, e ngofo i lona nganga. Lona lua, e mawhainga saule ti Apollo nofo i le tino. Lona tolu, e saule ti Apollo nofo le mawhauwhau. E ngofo le nganga, e mawhainga ngofo le nganga, e mawhainga ngofo le tino, e mawhainga ngofo le mawhauwhau. A e whaolaina la, ua sui le nganga ua nofo i loa nganga. O le nganga pa ia, o le nganga o le tua, ua a fio mai, ua nofo ia te oe, whai mai leo i le tusi pa ia, o oe o le fale o le anganga pa ia. You are the temple, ua nofai. A saula le anganga pa ia. E le ngofo i lo mawhauwhau. E le ngofo i lo tino. Ai ngofo i lo anganga. Amene. O i ngala e a fia ai lo tino ma lo mawhauwhau. A le whaola ina la tangata. E saula le ki Apollo. Ngofo so se mea i fia ngofo ai. Ia. O le mea la, o le li la lea, whamai, o lo iei lea nganga o le ti Apollo. E iei whai longa e te loa ai, o lo ia te oe le ti Apollo, pe le o ia te oe le ti Apollo. O le fasili, mea le o le, ngas whatai ta inga, o le aikele.
se ke mongi me le ai kele I totoni ate oe. E tau le peritania o le kalatoni. Gluttony. It is a spirit of gluttony. Le tusia le Timoteo, fa mai le tala le polo ya Timoteo, e le I amaia le tua le nganga ke mongi e tau le fefe. A saula le nganga ke mongi o le fefe, e le ngofo I lo wanganga, e le ngofo fo I lo vai. Pero vai o pepe e le pepe le o yesi ke mongi lo vai, ai le loa iai. Vai o pone. Ma ngai le lango o fo pepe, ma ngai le sei match me uma, ai se yo siaki lo vai se kaimi, po iai se ke mongi o lo o ilalo o lo vai. Ke mongi mai Thailand, e mawhai fo inga osu. A saula le te moni, e mawhai peila o ke mongi o le fefe. O fea ngofo o ke mongi o le fefe, o lo mawhau. E ngofo rona ke mongi lo mawhau, o lo fefe ia. Si ka mai mea fefe. E iai le fefe wha natura, e iai le fefe wha ke mongi. Fefe wha natura, o lo fefe re ke ua kulo lima le afi, wai mu e lo lima. A le fefe wha ke mongi, e ke kikiro le afi, ke iaua e afu. Walanga e afu, ua amakanga ngai oi le ke mongi le kokongi ake oi. O le li la lea, ngalu le loko. Ala ia le ke mongi. Ia, tatu koe whawa ai lau tusi. Whai upe tolu wha. Ua wha pe mai awe Yesue le Nasareta, sea ea lau nā ia te I mātou. Ua e maliu mai ea e whānoa I mātou. Ua au loa oe o le paia oe o le tua kako koe. Kua ia I whai upu e tolu ma le tolu. Ai vai whai upu e tolu. Whai mai. Sa iai le tangata e to tasi. O la iai ke mongi. Ai o ma le koru wha. Whai mai. E to tele lawa iai. O le mea leo le ke mongi. A sau ia te oe. O ngā peia o kaka Samoa ho ngā lea. E invai le ko kasi. Ale o mai ya pe ya la ko fale ma la ko ai ngala fa o mai nga me ke mon o le te moni foi la o le fai tatfa tau ia la le foi ko lima ona va vaole Yesu ya te ia o fa pe atu ina fa lo longo ia ma e alu I fafo na ya te ia ona lafo ona alu le I fafo ya te ia ua lea whaina, ua tuli lai le Yesu ke mongi, whamai le te moni ia Yesu, aua e te pisa, alu I fafu. Alu la ia, whamai, o ngā lafo le I lalo, e le te moni o sia li lea. Wai vai ska kai lafo I lalo. E pa u. Alu ese le ke mongi, e ali mai ia mea, ona ualu ese le ke mongi, o lesi tangata e puai, se tulau. Asu ese ke mongi e puai, alu ese ke mongi ua pei o ngā hafu ngale. O lesi alu ese ke mongi ua ka kia pe ua maliu. E ike me ke fiu e whaakari o wale kūrunga. O lesi tangata alu ese ke mongi ua vivili solo pe se tama ingata. O ngalu ese reo te mongi. Whape ngāla me leo tupu. Mai la tolu ono, o na ofo leo I lato uma, ua whetau talai foi, ua whape ande, o le ale nei mata upu, a wā o le pule ma le mana, whetalai atuai o ia I le anganga leanga, ona la tau o ese lea I fafo. Ona longo atu lea, o le tala ia te ia, I le mea, ua tu ua ia le sunako, ai alu atu I le fale o Simona, ua maua fo I le tina o le Avia Simona, e le mai vevela, ua tele, ua la tau whātonga atu ia te ia mo ia, o petolu iwa, o na tūle o ia, I ona tawhatafa, ua wawao le mai vevela, o na tūlai le o ia, ua au auna ia te I la tau, o I la tau umasa iai, e ma mai I mai ese,
ua lātou au maia i lātou ia te ia. Ua pai tasi atu o na au ia te i lātou, o na whaamalo ai lea o i lātou. Ua o atu fo i te moni fafu i e to tele. Ua whapea mai, o oe lava le keriso, o le alo le atua, o na wavao le e ia te i lātou, ua le mawhai o na lātou tautala, ua lātou i loa o ia o le keriso. E lua mea ia tupu i le tala lea. O le kuringa ke mongi, ma le whaamalolonga mai. O le tamaititi la lea sa i le lotu. Sa iele ke mongi. O le tina o le to o lua o petelu. Sa iele a. Mai. There is healing and there is deliverance. A kuli le ke mongi o le kiliva le ke mongi fafu. Ai a whaamalolo le mai. E kuli le mai fafu. O le healing e lua la mea ese e lua O lesi mea, e le i whaatanga ina e Yesu le te moni e tautala. O lesi tala lona lua, se su o le luka e valu. Ia onsa i mai. O nisi o tātou e pisi ngā luenga, i le vai asu. Masalo po o nisi po o lou avango, paule o lou avango i ke whaikau ar kusi pa ia. Ia kai whaikau kako kusi, Ia wa uma alka whaikau ngā kusi. Ua lawa i fo ili nei sauninga. Ia, maa ngai ke le Kau le saul amen. Ia o le luka e valu. Whai upu e lua ono i le tolu lima. Ua lātou o atu le lau ele o Katara, o le tu vaile o whengai makalilaia. O na whaf. Ua leva o na ia te ia le te moni. Ua le ofu o ia. Ua le nofo fo i se fale a tu ngā mau ka awhia i. O le sila taimi, e le o i tongo le, mai, e ke mongia kaka i kongo loko. Ke lo lotu a kalesia. Ke le i o ke mongi lai lo loko wai makangaka. Wa ke le amor ke mongi, lai ei ko kongo saungi ngā loko. E le i o maila ke mongi marako ua e o maile loko. A lai o mai kangaka ma mai ke mongi. A o le tala lona lua lea, o la wai fafu. A laku a sau le li le fa mai o le tangata le o ele te moni e le se off o le nofo fo i se fale ai nofo i fangoki ku nga mau o te moni la sa o vai o meu elefangi o vai se elefangi le al fa pele isu le vai i o Thailand pepe ke le elefangi Miliamu fai ai fale leilo to lua ngai wa ongo va lele nga lele ai ongo pese vai vi ia le tua wa fo i mai male manuia ai ele mele tupul vai ia olona winga se ka fa so pel tato mata upule nei tai au wa uma fa malo lo ile tua ho le tina ia o fa kula ia i te mong ia ele la kurio ko maku o mai lo la ia te mai lo il fale au le fa kaua ia o in fa kau mai al computer al fale al umia ko mako mai e matu akula ko le fale ala sa fa o le memo muanga mako feilo ai o elefange fo si elefange si ma la sa fa mai kama o fa oi la wali ila ia le ku po fala vela ia ko kanga fo le nga u o le si ngai on kalangi But the point is, o mea le, o ke mongi, e lua me ngofo i ke mongi. E le ngofo ke mongi ngi mea pepe, e ngofo i mea ola. E ngofo i tutonu o le tangata, po tutonu o le manu. Demons, they look for human or animals, e ngofo ai. E ngofo fo i mangu. Mangu o meo birds, ma animals, o vai se ke mongi kongo se mangu. O mangu sa mo e kele a ke mongi. Fa fenga i loa nga mea. O le lulu. Kele lulu i mangongo O le lulu. O le ane si mangu. O ai le fa mangu sa mo.
O le am. O lia o le mangua. O la le si mangu whapenga. I au. Pea. O le pea. Ai ala le. Miau. O le pusi fo. Ya. E le si uso e le mene lau maliu. O le li le. Aku lia koe whai au. Ai whai nonka maa. O ke le alu. I le alu e manyau vai. Langa na ile pusi a iku la ngofo o ile va o le fale le nga uka ma le fale le aku le skoi o nga pusi a iku mai o le pusi le o le pusi a iku ia o mela le kupu ia ba o fa tu le te moni e o se lo ke mo na o valo ile siaso e le ala la mai le sunga ya sa te mai sa uma fonga ma hola le fale o sa uma fonga le fale la te li. Ia. Ma kulo i kongu. Ai wha makala mai lo sa ufa mai. O le fale o le alilia. E ia i ke mongi. E loa le le i sa ua li pe wha whenga i lo le koe inga. E wha whenga i loa i ke mongi i fale. Wha mai, se o ka maiki e wha mai laki kilo. E loa i ka maiki. Ia. Sa ka kaulanga i loa le li lo sa. Anga o ka maiki e loa la ele o vai aku ia ia. Langa i wha mai o koe inga e whai miki. O ka maiki la iki e vai aku i wharinga o e pe sao e. E sao Wha mai lan ka lato ina ia sao. E ei kai mi make ngofo i. Ke ia mako vai kua malu e lua mai whapea. Po o ka koso e sesire ia ke teno le Ia. Ia la whai tato talo. Ia mako kalo lona i ele asonga. Ia nga umoro kalo ia KFC ia ka konga ai o fatua la le tua o feme o mai ke mongi ma ke sava vali lo i fafu la ma o il tavale a la sa fa ia i kama ke kele a ko lua ile fai toa o meu fakangaka fo ie o fatula ia o ko fo ilo tonu fatu ia o le mea la lea o le awali la le ba fu le move o me move so le kongo ko fale o ko lua na sa fa o le fesili o lo ina o la mau ai ke mongi ko kongo le vaenga le ele mfainga ngo for ke mongi de sima o me fa pe fa ke mongi e mai le fale e attract e o mai ke mongi e fia ngofo ai ma fele le solo e su e la se me osu ye kom o le fa taila ina ua umal na so fail tarsanga fa mai tala le ateli o te mai asau ia le la avs asa wa avs la wa nga po la ku ayo ia la wa avs o le mela ia e loa te tonu lo fale ma ai po a mea o lai pipi ia te moni e te tau ona avese asola fatua walu ale le falo Helen ia le foi era la mai tina ya moila e mau amo ia Helen le melo le fefe e pe fefe o le atal o le makaka aka yo Helen pe se ngelu foi le la wa ai ya so ia e makua i sweet manai ai ia kai me oso ai le fefe e oso ama ko yo le karikong ile makauki o ngai ka mai kai le la fai mo ainga ai fai ma fefe fa pe ia pio la vai nga kala fai ka kuspa ia fa la ole me langa tupu mai Helen ia le mele tupu i tonu ole fali ole ngo fatu le tua polea ai ke o fai mai ile piko le fali talanga TV o lo kua se fakangaka langu luli ile fali fa mai la Helen o ke mi uma ka sa uma ko sitting room e sara o fa longona o ke loa o fakangaka la ku mai o ia na o watu lola ia fatu o le aso le nei o le akia ia il fatangata alotina o moila o ke le lola po se fakangaka silo matua o po se fa poinga mai ia le fakangaka ke le loa po le maoli nga ingo ya Chris pele o ia I don't know o le fakangaka la nga ia ngo ma ku lo kia i lo lapis o fa ya ko ya Helen ia mai le fakangaka ia
ki ai o sa o me whakangaka. Kongi lo lako la pisi. Nga umalong kongi la pisi. Ia ele i koe fefe a Helen whamai. Le a whaita whai poiponga. Ia ole mea la. Ole message leo te tau whamatala tui. E iei ke mongi lai tu tonu o whale. Ole whasili. Oi satani. Oi satani. Ia wako lo uma. Sa whai ele atua. O lona i ngō i le langi o Lucifero. O ia sa ngafa ma meo vi inga o le atua. E iei le si o angelu ia ta o angelu sili. Fa Peritania the archangels. O isi angelu e laiki. O isi angelu e maulalo. Ale angelu lea. Pei o Kapilielu ma Mikaele ma Lucifero iei maisi. O le li la lea. Ua oso lona te te i le atua leo tatou ma o ngakuri ese mai lea. Alu ese mai satani o ia Lucifero. Ma mai ai maisi au ula vavale uma e ta uo angelu ia ua pau the fallen angels. Sauloa satani i le lanolangi. Ona iai leo longa i ngoa e ta ua o satani. Nga Lucifero i o ai sa kangi i. O le winga le upu satani. O le tangata tau whaasese, ma le tangata na te upu le angaina oe. E na te amaia le case po le accusation i luma o le tua e whatatau ia te oe. O le winga le upu satani. O ke mongi, o au na satani. These are the servant of Satan. Io kako whalonga wa mua wai le fauda vaenga lea. O au na la ia. O i la tau nei, ke mongi, o meo nganga e le ingi tino. O ke mongi e i la tau whalongona. Sauro Yesu, o fefefe ke mongi, whamulmole o mako fefe. Au al turia mātau, o ke mongi foi. E li miki masatani, e limit le lako pawa. E le iloa ke mongi mea uma. E le iloa ke e le marosi foi le manga o ke mongi. E isi taimi e te popole, e ke wai whaalongo, mari ke mongi lau kakalo. Au ke popole leilo la kukui o ke mongi. Se o ngai laka mai a o e karuai mea i e te. Wapenga o winga i o le te moni. O le si mea, o le ke mongi, e ila to ingoa. E ingoa ke mongi. Ke mongi o le fefe, ke mongi o le. O ai si ingoa. Dumb spirit. O inga ngai wapenga i ili, i umo le te moni. E isi mea ta ua fo il tato sila fia. O ke mongi, ua amaia i tātou le pule e tāo fia i te moni. Pule mana. Ia, ua malamalaka a koulwanga. Ale mea tā ua la le tātou mta upule aso le nei. E whawhi whea ngau mai ke mongi kongu ia ke oi. How do demons enter you? Ole, me mumua. Ai whasiri mai a ke au. Ngai eise ke mongi ngalu i lau sunga ale aposkolo. Ola ukali i ai. Awale o ko iai. Nga kuri Helen. Mea ngā ofisiri ako fo ia ke oi. O iesi ki, or kako vaenga la lea, ia e whaalongo le lei. Pe ngā iai se te moni, po o iai se ke mongi le kaimingei, ia te oi. O mea o ke mongi, ia o le mātai o se furuma le lua, leo o tatou malamlama iai. Whamai le tusi lea le mātai o sifuma le lua whātolu ma le whāwhitu. O le anganga leanga. Ako whai kau e, sua lau tusi whamolmole, mātai o sifuru lua, whaupoe whātolu, whālima. Mātai o sifuru ma le lua, o le tusi lea, o loa o Yesu, pe whawhewhea ngō mai ke mongi ake oi. Mātai o sifuru lua whātolu, whāwhālima ia, pe alu i whafo le tangata le anganga leanga, ona whialua iai lea o ia i nuu nau mati, sa ili se malo longa, ai le maua. O te toe fo iatu, ona alu atu ai lea o ia,
Ona lātou whale atuai lea, wana nofai, ona sili ai lea o le leanga, lona amatanga, o whape foi, ona whai le nei tupulanga. This is how demons come in. Whamai, a kuli esele ke mongi, alu esele ke mongi ma oe, e alu lale ke mongi ka milo milo, wa kilingi lalo whale, ona a whapele aise se sia nganga po se mangu, e manga oar ke mongi koe sau. O ke mongi foi, e iei ke mongi ua tufa le ti apolo, e whaatatau ma le vaivainga, ma le angasala, ma le curse, leitu tonu o le tangata. Whaataita inga, a whapea o le vaivainga, ma le angasala o le toto o le tangata, o le tuina nau. E kuli mai la sa kangi ke mongi o le kuinga ngau. O kamalanga, e kaule fia o sua iskangaka, e manga o e saur kaka le kuinga ngau. Whape ngā fo i pepelo, e whape ngā fo isi mea, ai whamaila. O te fo i atua ia i le fale na o sawai, o le fale o ke mongi, e sau i tonu o le fale na nofuai. O hai le fale, o oi le fale. You are the house. I le tu whaanatura in the natural house, a te tala le whai tuto o lo fale. E o mai a koa lango I kokongu. Ai mai se kai mior sama, when you open te tala le whai tutoa, e ke le kau whai I lango o mai. Kau whai sau a kama E ke ia lai te titilo atu. Wa ke le lango iau me ai. O isi lango o mai sa o kongol pusa isa. Ia, pe o nau ta ua fo le tai au. Ia, o whapengar mako o whale. Ia, ele leia la leo inga. Ai leo, o isi lango sau sa o so mai. E koe kopea kuale mea ua esiri mea ua oso ele lango. O iese si ua oso se lango le muku. Ia ke ngako lai whape mais. E whape ngā uma ke mongi. E ke kaka lalo se whai kokoa. Lele mai lo le lango. O le lango la ke mongi. O le lesi lango o le loko ika. O lesi lango o le loko leanga. E o lango la ke mongi. E o mai lo su ese me ngofo lo I kongi ake oi. E mawhai la ngofo lo kingo. Mawhai ngofo lo mafofau. Ai le mawhai ngofo lo nganga. O oe la o le kerisiano. O le mea ngā o te whai atu. E iei ke mongi e ngofo I ngisi o kākou. How do I know? O iei si o kākou. O le kele I o kausanga. O lai tira la ma le same problem. A le o le mai o le whaikakala. E ile ke mongi o le whaikakala ngai ake oi. E ke wheu e kau. E uma le wala au. Pepe sau, Pepe au kia. Very good, Pepe. Ia o. Se le maha ngai o le ofo Pepe ngā. A e loa se a mio, lai ke whaia, e ke whiu e whai, a lai whai, o le ke mongi ni mea ngā. E ei tangata o le lotu, o ke loa lai ei ke mongi. E ke loa ua whaasa o loko, ua le koe whaia ni mea ngā. Pua taita inga, o vai inga fo ia, o vai inga ngai ai. E ke whiu, e umarka kalo, koe alu, koe salo, o le mea le angala. A e le whaamamama loka le whai kokoa. Whamail tala le tuspa ia. E lele la le lango ke mongi. Ma kilo oe, ia ke oe. Po o whese kaimi, e koe sau ai. A koe sau rari ke, me la a whape sau le wala au, ai umafore masinga, o ai koe haru fwoi whailau mea ngā. E iei la kaimi, wa e sau rari ke mongi, o le leanga la, whamai, a sau, e sau ma a mailanga vaenga. E o maila I oi, o ngā kili, me ngai ke vai lesi, mea e ofo I whangau, ka maiki me whapenga. E ke me whakasoro, kua I o whiu ngai ka maikiki. Kua I o whiu ngai whawhinge. Kua I o whiu ngai ka māloa. Kua e alanga e whiu. Langa ori ke mongi rai ngofoi. O la o whesiri loa la koe whai aku. O isi ke mongi a oi. Ngā waha maka ngā sui maalia, ma fau ngā o lesi. E le whapea o ia oe ke mongi, ngā lea ngai leo oe. O le mga o mia, mana onga ia ave ese. E mawhai, e kai me mawhai ngā mai le tangata I longa tua.
e ke mai lo kua, e ke whaapea o laile o sao au mea aila e whai, e alanga e mai, lai ngofo eri ke mongi. Le masinga o Januari, nga whai le saunginga, i luma i eila le si vainga ngō mai o whaku, e iai le o kusiakula ia sau le si finge i, ai sau i malesi fa finge, o ke sa vali aku lae talo mole vainga lea, ai valonga kula o kua, ma koe ki ngāra o kua. E taimi i le tū o mea alofa whaale nganga pa ia, e alanga ki ngā, e kanga kare i ke mongi long kua, e isi keimi ke whalonga, ke ia o osore ki ngā lo ulu, e eri ke mongi la ngofo le ulu, se si tangat, e le whapea o ulu, o ki ngā, keimi uma i lo here e, o longa winga ke mongi, i ke uharu fo i se si wapea. O la ai ki ngā sa o ale ulu si ko i ngā, ke mongi. O laku lo o whaku le fingi, o te talo aku le fingi. Ai whamai, ele i loa la le mea le kupu. Ma whaku le fingi lea, o oe, o le iei le mea ngā kupu i lo tua. E la le mea ngā oso o se, ai o kere i ka ua ke mongi e fau kua vai ale le fingi i, a whamakala kua, ka kalo whamai le fingi, ngā langa o alu ese mala o ngā ruenga, langa o lo tua, o le sao le, o kere i ka ua i le mkua la kupu, ia, o le mea la le asora ngā, nga whaamalo lo le tua, ma tuli ese le ke mongi, mana tua, a o ma ili nei vaenga, ilo koe umika ko mga upu. E le whapea o kua umai ki ngā, walang ki ngā o ke mongi, ngā lang ki ngā le i le leisi ingola o mea ngā i kango si i runga. Ai a e loa i se mea lai ke whiu e whai e le aru ese, it's more likely a ke mongi is sitting there. O le si ka ngā kore whalong kāia, ale ngofo i ke mongi, e ngofo i whai, au pai ke whalong, aua. Ia a whiu kuri aku i, a oso i, au whape ngā mo le lango, a kuri aku i, a oso i. O le paua la le me fixe le lango, o le kā ia pē, ma kua ka pē a mai low life. O le whape ngā la me o ke mongi. O ke mongi la, e la ia mea, e alainga sau ke mongi low, ia te oi, mea mua, o mea ia i tono low fale lenga o tā ua. Mea ia i kongo low fale. E alu e whai lau whakau. Whai keke iau mea ngai whakau. O le si e la aku lo le karat sei, o ka, woi, ngā le kāla, a velo le fale. Ai ke rei ropo, lai ngofo ke mongi i ko kongo lau mea ngai whakau. O isi o tātou e o whakau moenga E ia isi moenga mo kua ke mongia. Amen. E la kuro, le maanga i o moenga lea. Ai ke reilo, o lai pipi i ai ke mongi i mea ngā kukupua ni ngā moenga. Whakau se moenga fau. Amen. E la ku ngai fo i desi lo, desi fo finger whare tia si, we have to buy a new bed. Pastor, e siri aku spend that extra 500 i le kaualo moenga fau. I lo e ke le lopo amen kupu fa malula e. O le mea la, o mea la i ko kongo lo fale, e ka kauanga vesi. Mea fa, mea la i kongo e ke mongi e lo fale. E iei kusi la i ko kongo. Kusi books, e iei video, e iei akala iei e ke mongia. Nisi o kou, lai kau vea le kusi, le kusi arau kenye mai, soala, o lai kuku, o lai arwol, ia kaki, ale ki kilo mai. Se love letters fo ia yaso la, le u kako ia kau makua. Se e iei le keisi ngau mawai fa penga le meanga, ki ngā wa ia kua lewa ngā maa ngumi le lafofi, leo whaku ina negative way. Ai alua i le mawhauwhau. Kei ro. Sa tui atua sau vau ave ese meanga. A o iai se mea, o le mea lai. Pe alua aku fo le fale. O le sika ngaka. O lai whērua lua ia male akar ke inga ngai iai. O le, o la wei ele ko lua. Ala fo ia e se ale mea lai mo mongo ele aka le. O le keinga ia so la E ke mongia mea ngā.
O langa ye le me ka o le kongeki o lo wanganga o lo mafau ma lo soul ties o ngai pipi ia. Ia tātou la a o yeisi me ave ese. O isi me o musika ave ese musika ngai ke mongia o musika. E korua ia vaenga o musika. Mua o musika whale atua le kako pese ia ngei. Lona lua whamai i tala tuspa ia. E le mawhainga e ingu musika lea. Mai aruko e ingu resi musika rai whafu. Longa lua o isi musika. O musika whale anganu. There are gospel, godly music, and there are cultural music. O culture, o musika whale angu. E makua ilele ia. Ai ei musika whale angu. Lau wha mongo i ei ma me whaki apolo. O walang wha o ngā kamanga. E wha longo ngai upo isi musika. A Samoa, o le ke mongia ia. O i koe whao ngā siwa e whai. A ko siwa i e whawhikai ai. O ke leo isi kaimi. Ngā o whaile worship team. E iai pese ia. A unga i koe usua i o. Langa rai pipi. E le ke mongi. A rai pisia i a kako. Longa kolu. O musika ia makwai. Plain demonic music. A iei lang iau. Tape fo iau. Wa pe fua. Kiai. Ai misi ape a lai pipi ai. O isi ngaka. So le o lai wha pele ia video fo ngau whale aiku. Wa kou loa me ka o le whale aiku. O le whale go whaile aiku. A sau ngei, ia whai mai le whawhawhingi a lesi. Whai aku whapea lesi, whai mea maari. Ia ao lesi. Lai kao fiofi ia. E waku roa malo. Ka lo le teipu ngā. Ne ki o ki ke mongi er whale. Kia ile ngā teipu. Umanor ka ko saunginga. Lakur whale. Kou fru. Ka makanga ka wai esi. E ke lopo, le lopo me ngā ke niwa so o ia so uma. Le lopo me ngā whape ngā i ka muti. Le lopo me ngā ke whiwa se wheo kupe le ise mea. Langa le ki a poku. Ia poro lai aia. I lalo Ia. Ka ko mai la i le kala ia pepe ngā se kala e wha amanga koe. Whawhetai le tua wa wha malo lo le tinao pe. Ia pepe ngā ka ua vai. O mengi o vai. Ia whamai le upua le sito i na Samoa. O vai anga ia o te loa lai le o le mea ngā le iei le whaletua lea. E ka kaufo e lanko kau mawhai. Langa i kaimi. E mawhai e li ki a polo o ngā whek. So se meo tato tino e loa lai e se kai mu whapenga ua umi whapenga. Ia, aua le ngā o kakalo le. Fo i leo le whamalo longa. Ai whikuu, le loa po se ki apolo ngai maua. Amen. Ele i o ele tatua o onga. Pe whawhewhea onga e loa o lo iei ki apolo. O le vaenga o kakoa onga le whai. Hao, pe whawhea ngā raku ki apolo kong. O le si pā, pe whawhea ngā i loa. E ilar kamangai ngofo yake. Oi, te i, whai e lewa yasu. O le sila me ia e te loa e oso mai e ke mongi ko kongu pea e involve iai. O le mea lea o le angasala wha la sexual sin. Le hanga ke le mea lea. Mua mei o le nonofo wha pou liuli. Matua au iei se whanau o oiolo ngo wha pou liuli. Po iei fo sesio sa whai mai le aso le nei. Talo i le atua e wha mama. A mai i lalo o le tātauro o Keriso whamā. O le si mea, o le mea lea o le mulilua. O le iei le tō lua, a ese le mea rai alu, e le mawhau mamaka. Ia, koe whaasasa o le rei mai au maka e whaasa o i le tu. E le se, e anga sara kere le mea ngā. O le si mea, o le mea lea o le apportion, po o le whapa ua pepe. A whape e ingisinga involving a mea ai te, o mea o ke lau aku, o ke loa to te lo tātua mamā. In case, i ke ua iei se si, e ke le i whaia se tatalo o le wha mamaina, deliverance, ma ngai e fo i kaiminga e koe, pa ai ei mea ngai ko koe, e whakiria ese a portion. Ia, ma lesi mea leo le maka yaka aka sexual movies, o mea whapenga, e opena i o ele whai kokoa, e sa weri ti apolo ti tonu, o anga salala ia, e makua i leanga, o na mea leo le maka iku, e iskaka e fia kele i koe ngā kulanga, i lea onga,
E iei le me ta o sexual education. Ale se eu whamatala la kikina mea lea. A e manga o e whasoi fuamalo inga lo tino. If you want to be healthy, yo maso, whakaikainga. E ke asesera o whainga o maso. E ke mai a kiri ei. So you get your education from muscle people. O mau mai. A whapea ke mga o ia le leilo mawhauwhau. E le lei le wha education mai kangaka wha mawhauwhau. This part is good for younger couples as well and anybody. The sexual part, yaso la u whailmako le aonga o le marriage for life, then the sweethearts. We teach sexual as well. There are good sexual education. Hear that? How you develop to hear properly, how you develop, prepare your health, your mind. Same thing with sex. Sex, you can have clean teaching, even Christian. Way back we used to teach this. We go and look for beautiful Christian teaching on the sexual side. Oishi, makamaka kuanga, o al makamaka meleanga. E ke o longa e le level o le addiction. A ke mankua le kaimilanga whai tatou. Mata upu le sex and marriage. Mankua pe wakoru e kausanga. So we study a lot of these things. E eisi mea ngavai, makua i whaperitania o le perversion, which is kua i ke mongia o mea nga. O mea lao ko o le kele lao o aka whapea. E lua i a purpose o lo i eitonu, mo mua o le pisingisi. O ke leo mea ngai ke vai ai. O mea e mawai kupe o le pisingisi is a big business. Lona lua o i e whaakau ai ia mea whaakemongi. It sound like demonic stuff. E whaingo whianga affect that is a big one today. I to tonu o ina. E ei kai mi e oso aile ki Apollo. Ma ua whapongisal tangata to the point wa o la le melea e whaperitania ua addiction. O le addiction, wa ele koe mwhainga koe ka whia. Wa makua i le whiu e koe ka mwhai, ua koe i le mwhaia o le ke mongi langa wai kukongu. Peia o le ika, peia o le lokoleanga, peia o le whaikala, e eile peia o le whewhe. E eile natura o le whewhe, e tau le natura o le tangata. E laku la e sau ka vale ia e ke, la sau sa o ka vale a ke oi. E le oso e so o ka vale, wala o e whewhe ka, it's your nature, move away. E eile whewhe ua wha ke mongia, ngai wha mai e le o sea nganga o ke mongi, e kaulanga vese. O le mea la, a wha peke affect sesio i tātou le mea lea. Wha pefo inga e involve i le mea lea. A o le i o i le kai me oso e ke mongi. E kakau o ngā kauwhi. Kakau ngai whapea le maanga i le mea lea. Nā lokalo o whale. Umaroa ki o le alofa o le tua. Kia i loa le ki inga. Am whai e le nganga pa ia o ngā fix. Leanga o to tele o nisi na amata mai le ainga o ngofo whapau liuli. O ngisi nga involve le mulilua. O isi nga involve i le divorce. Walo loko alka kum kau pua. Amen. O mea ia, we have to say it. A sau lesi e ringa wa umar sau ninga lua kea ua mawhamai oi ka whewhe. Manga o mia ha o wa ke, manga o mia ngai makau pua o yaso umba. O manga o ke whalongo makau pua yaso umba. O le ale mea iai. E mana o mia uma i tātou le tatalo, langa ese mea sa wari kangaka. Ese mea kako mai ai, ese kako kala i le tuana, ese background, ai ua iloa e tātou le upumoni. Someone must stand up and close the door mo isia unga kupulanga i o mai. Amen. A whapelanga involve ai se ke loa o le adultery, mulilua, fornication, makaiku, me whapea. E le wai loa. Wa. Amene. O le mea lai whai. La so ngai kapungi ai whai ko. Mua o musika, le ngau ka ua. O meo video, o meo mea ngai lo whale. I le wo o mai kākou, ia mio o le tuina nau. Ka pungi le tuina nau. O isi ngaka,
e musu e kapungi. E musu e repent. Ko e musu e kaofi, o ngā olai fia iei. E alanga e fia iei. Mantua, e le ai masisi o kako e sao mai mea lea, po le ale e rianganga e affect ai. Ai o olo e le levo ua le mawhainga e kaofia, o le ke mongi la le mea ngā. Amen. O le ke mongi, o le tala le lei. E mawhainga kule le akua le ke mongi. E mawhainga e te talo ma e whako ese i le atua. O isi kaimi, e le i mafua ia oe, ai o sesi o le tau ainga uka ko whalong so o iai, e ka o le generational curses, e ka kaunga break, e wakele ka koa o ngai whailinga i vaenga, o ka kau fo inga break, Amen. Ia, o le, e iei poku i le langi, i le spiritual world, e ngongofo i ke mongi. E iei me o me ka, e whapalangi ka o portals, o whalonga se singame. Portals are places o lai e ngongofo i a vaenga ki Apollo. O le mea lalanga e siri aku le makaukia i lo kama i ke mongi a kako kalango ai. Salo o le vaiaso leo te fia tala noa i le vaenga lea. E iei le si me fau ua o mai aso ngai lewa iei le lalolangi e tau o le poto lilo, something like that, o le artificial, o le poto e sau mai i le poto le tangata, ka o le artificial intelligence, whapalangi o le AI, whalong se singame, AI. A whapeki, a lot of us, some of us, whalong ei, ngiso ka kou, o mako i affecta i ala langi ke, o le AI, ke le i o ke mongi lei kua le mea ngā, e fawhoni e mea, o le mea la ua o iei le whainga le mea lea, ua mawhai o na whaase se inga tangata, ua mawhai o na amai le poto i te tonu o le whainga o le technology, ma amai ei mea lai pepelo, e whakarikongo, o le kangaka langa e vaai aku, o le kangaka la e vaai ai, o ia lai whai mai le kala, o le whātai te inga. E iei whai whiau whunga e le kauka ua le lalolangi. E ke vaai ai le video, e ke vaai aku lai whai mai le whamakalanga le whai whiau. O laua makua i agree ar whai whiau, o ia nga whai le anga sala lea, o ia nga whai le. E lai kaukala mai, ai ke lo, e le o le whai whiau ngā. It's the AI technology e suinga le kala. O le aim la e whasela langi. Nga okola i o kaka kerisiango. Whai mai sole, wa e vai le mele kupu ya pasta siaki. O le mea kalo whais kamalo. A la aile leile o langa o pasta siaki. A le mele o whai ele technology. O wha mai o le kala lea pasta lenga whai. Aile o ia. O le si melo nga lua. Ua whai e ka o le double body. O kako whalonga o mea ngā double body. E ko lua pe ko koru kaka ko kasi. E wha pēa la oe o mika sa olale. Ai ese le mika le luka kalangoa. O le mika le o ke iloa le sa whai mai. O le mika la ua whai le computer. E ese le mika. O whakaukala le o le mika lea. A lai le o le mika la le ngolo e hana. Ko vai le mea mkau ki e lalang. O le aim lai kua o isi mea ia. E le o koe mamau ai whao ngā inga e mea u whao ngā sainga. O sainga, ua kusi le kusipa ia sainga, ma ua amaka o ngā kāla i lesi a kua sainga e whakarikongo e lalangi. O mea lai o e aidau ki ka ua amaka o ngā ngana ina i ngā nganga e whapea asesi. O le kangaka sao le ua whailang kau ki ngonga i le kua. Ai o le masingi, lai pepe loa tātou. Ia. Ko la kiki lana ngā mea. Ai te tonu lao mea ia. O le whaperetani o le mea ngā e tau o le deep fake. Mo i la tau o malama lama, if you want to Google what deep fake is, you will be so surprised. E makau kia lalangi leo kaku ia. Ai tua o nā mea, o le ki Apollo, ke mongi,
o lona ei ia whaasese uma le kangaka tari tonu le atua ia ave ese o whai mai leo le whai upu ia so muli o le alu ese ai le tangata ma le whaatua ai alu atu ia o onga whaate moni onga ua maanga ia ke le la onga ke mongi amen o lesi mea o soai le la umatu ia le la umakako lesi whai kokoa o le kalesia se nga e iai lenka koa o inga na masinga lea a whapenga e mamonga ai maisi le mamonga mon mau e Iova ai lei delivainga o you need deliverance o le ke mongia i o ngā e kalesia nga ka ua le asufitu nga ka ua le loko pope e mo i e kele lako mea whaafsese la iai o le ke mongia ia whaataita inga a whainga papakiso o i sesi o loku ia ai kele i whaisa o tatalo e whaamama you need deliverance from that amen meo practice whake mongi me leo le ingupia drugs these are all demonic activities o le a uma i ka kola uma ne ka kom ka upu o le mata upu le aso le nei ia e malama i le ke mongi malana ngā luenga ma ia e iloa e whaafenga sau ke mongi ake oi amen sau i mesa o fasili lewa yaso o le aka whaawau le tatou mata upu ke rora kai milenga whaile atua ia Israelu o le a sau le mānai mai le langi me ma le māngai le sau ele i o le māngai nga sau ko kongo le menga ka o le poto e sau e kele ke mongi la ngofo i poto faa ke mongi o aso ngei ua kakala e ka ngaka menga o le menga mo ko e pa ma kele o ke mongi le yenye okay yo wala fa ngai lo ringa yaso ko e fa popo atu o le vai yaso lea ia ko e sau mai sau fasil ia tatutula ilunga kako talo ile tua ia la fa talo a mole fa tai mai le talo le nei o tali tonu o le telo i tatou o fa maina mai nisio nei mea ai a fai i leo mautino o le asole nei ia e alu le fale ua kua mama oi mai nei mea na ta ua le aso nei fai la talo nei le atua le tama whawhitai i lau upu talo atu le atua ia e wha mangalo mai a te au wha mangalo i lo ua inga wha mangalo i le lava o le malama fa mangalo i fai tutoa na o tatalaina na tatalaina e o matua na tatalaina e o ainga lautele le aso le nei i le suafo Yesu o te whetu ai matuli i fafo ngā luenga le ti Apollo mai lo tangata mai lo fale mai lo ainga o le a o walu ua o mama whawhitai Yesu whawhitai lo toto ua furua iau ma lo ainga i le suafo Yesu amene wha umal tatalo e tua wala watu yeise tasi o mai ia wha malolo i le asole nei. Talo wha pitoa mo le tina ia pepe ia wha malolo i le tua o vai. Se tasi fo i olo mau e le mai i le suafo Yesu ia e malolo. Le asole nei iai se tasi o lo iai ni ngā luenga wha te moni o lo whainga tau na avese. Mātou te whitu le suafo Yesu. Ua mātou te talo ma le whatua tua. Wai whamamaya i mātou. Thank you, Lord. Tua titia uma whamamole. E iai se ngā lii o loo iai li tai au le nei. O loo mawhauwhau o lua i le lua whanau po le are whaingai whai iai.
Le suafo Yesu le tua whamule mole whai se vāvenga mo le ainga. Whamaitala Yesu e eisi mea e le lawal kakalo. Whamai whaupopo e le anapongi. Le urunga li le a whai o lua a mata le lua angapongi i le vai aso atoa le nei. Whatever way, whatever form, pe misi le ainga e kasi, pe angapongi e kautsuru lua, I feel the Lord, fe te laile anganga le tua o le te talo ma le anapongi e whai eile vāvenga mo le lua whanau. O te lofo, o tātou uma, e o ia maua. We need prayer and fasting. Hallelujah, hallelujah. Tua and mulipola, God's gonna restore your children. Tali tonu e whai le tua le vāvenga mo le lua whanau. E asura nei o te talo whapitomo o lua. Le tua whaftai wai whaa, mamā ia i la ua. Talo le tua lo te talo i la ua mo le la whanau. Whai e se vāvenga le tua. Whai e se vāvenga mo le ainga. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tina le mai Samoa. Langona i le tua au talo sanga. Le te lane o moila. E taimi e te talo mo lo ainga lau tele. Mai le anganga pa ia o ia langona au talo sanga. Thank you, Lord. Thank you. A lot of young people here, young couples. O le lainga lai ku mai o le oli lai, piko ai kua, that last line, e fiti mang kamangai. A new change. E ele suinga fau o le asau ya auto, the four of you. Ko wha o kou o le a shift auto e le tua. I se sila asanga e le i o whakasi ai le tau mafau fau o le ato o iai. There is a seriousness la tua e le tua e tau loto. O le whaamatua ina o la tua e le tua ia te o tau. Mo i la tau o loo whai mataitai i le awari i le ko whala i koe o. Aua e te pole i le whaonga ina o la tau i the ministry, whatever they involve. For God's going to do great miracles. Ia i la tau. I la ua le urungali i leo tuatuo o Luisa. Hallelujah. God has healed you. Wa fa malo lo o lu ele tu. Lo so kalepo a. Oi for the Sam. DJ, God is healing you both. E ei mea nga struck wai o lua. A le tua u fetalai ua abe ese le tua mea nga poloka ai nisi o lua tal sanga. Sa uni o le a whai le tua mea matautia mo o lua. Even the one behind la mu mai le pepe, who is he? Oi, Kalepo, God is doing a miracle in your family. Hallelujah. Look at me. What's your name? Asia Singer. Oh, that's your sister-in-law's auntie's name. God is going to visit you. Le asiasi mai le tua ya te oi. Fe te lai le tua au e te popole. Se i whai ala wha uma kua wha mulmolo. I le taiminga sau ai le angelu e whai a Maria. Maria o le a maua le a whanau e oe Yesu ai popole Maria. Ai whamai tala le angelu. Maria au e te pole ua alo whaina oe. Asia Singa ua alo whainga oe le tua. Asia Singa, I don't know whether you understand what I'm talking about, but new changes are coming your way. Thank you, Lord. Hallelujah. Pupi's wife, Ongia, there is a new change coming over you. The Lord is saying that is healing your heart. There are some things long time ago, but ole asole nei fa maile nganga ole tueta watu te oe. You are completely healed, and now you are ready for great things. You're finally going to let go, because there were works of the enemy that were holding you back, and God is saying, I already signed the form. We are totally released in the name of Jesus. And the Lord is saying you're going to be so fruitful.
going to be so fruitful. There were years the enemy was taken and stole things from you. You're going to be so fruitful in your life that you've been so going to really impact your family. This year, going forward, especially from next year as well, the whole shift in your way, in your perspective, in your perception, that God is saying, I'm going to bring back everything that you were supposed to do. The enemy was taken away, and you're going to arise and shine for the Lord. God is saying, Seigneur, He's going to restore the desire of your heart, especially with your children. The Lord is saying, don't worry about your boys. Sometimes you get discouraged about the boys. God said, they are my boys. They are my gift. I'm going to give them to you, for both of you and Pupi. I'm going to work out my plans for you, says God. Be released right now in the name of Jesus. Hallelujah. God is speaking great things. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Le tua faafetai. Tai anga pa ia, fa manuia lau e kalesia. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just before we go, I have to say, the le lainga le kua, kule sunga ia Sami, Bua, male ainga, and your whole family. The Lord is saying the same, very similar things. That the Lord has blessed you in many things. Fa manguia le tua to ainga, but there were things the enemy was pe o se au luli. It's like a cloud that the enemy is trying to whamenga ka whiofi o tau I te tele o teimi mai le fully release. And today ina ua maliu Yesu whamenga sasai lua le I o le malu. Sami and your whole family here, hear this. The Lord is saying, wa o sasai le I lenga kawa I tau ainga. I torn it into pieces. I release that right now. And Father God, I pray, I can see growth now. There are new growth, and it's going to be speed. Get ready, for God is going to do great things for your family in the name of Jesus. Hallelujah. Anando and Leatonie, thank you, Lord. This is your breakthrough season. This is your breakthrough here. For the Lord is saying, you've been praying for a long time. Test is both test. Test. God's going to take you to the next level of His plans and purpose for you. Amen. Father, we give thanks to you in Jesus' name. Amen and amen.